Жалғыздық деген ырым Қырғыз Республикасының ел артисті Сыймық Бейшекеев ағабызды қол чағып тозып алады. Жана Джонатан Клефен. Қол чағып қошып алыңыздар. Елмірден Иманалиевтен шакирте, Левис шакирте Джонатан Клефен. Geçkizlerden Elmir'den eli bardığımızlarga araçlık bildirgülen anda John Eko'yu sizlerge Elmike'nin жалғыздықта бошташу дегенлерін қылатырек. Арбаңыздар, қадырман Қырғыз жұртшылығы
Бүгін Элмирбек ағамыз жөнінде керемет сөздер айтылып, керемет айтыш болып ескеріліп отырады. Элмирбек ағайымыз дайыма жүрегіміздің төрінде естен кетпей, жоғарыда Сыймық айтқандай, Сыймық Байкенің қолдауысы менен бұл жерде Элмирбек Иманалиева атындағы фондтың жетекшісі Айзора Иманалиева қызымыз отырады. Бұл Элмирбек ағам өзінің фондының қолдауысы менен, андан тышқары Дастанчы қоғамдық фондының, Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин қолдауысы менен жалпы 500 000 сом байге сай атайын кароо сынак өттү эле. Ошол сынакта дагы Жонатан алыстан өзгөчө жигер менен катышып, атайын кызыктыруу сыйлыкка ээ болгон. Ошол кызыктыруу сыйлыкты окуп туруп тапшырып коеюн, уруксат этсиңиздер. Диплом Төкмө акын ырчы, оончу Кыргыз Республикасынын эл артисти Элмирбек Иманалиевдин чыгармаларынын аткаруучулары арасында өткөрүлгөн республикалык кароо сынакта атайын кызыктыруучу сыйлыкка ээ болгондугу үчүн Жон Атан сыйланат. Қолдап қойыңыздар. Самат Көшербаев алды тапсыруына Жонатан Клефен. Сыйлығыңыз құтты болсын. Андан тышкары Жонатан ушул Дастанчы коомдук фонду уюштурууда болгондуктан, Дастанчы коомдук фонду атайын эл аралык уюм менен даярдаган 5 дастандын толук даярдалган диски турат. Бул жерде QR коду менен, башкача айтканда мунун электрондук версиясын дагы пайдаланса болот. Ушул келечекте Жонатанга окшогон жигиттер көбөйүп, Кыргыздын оонду ырларынан дагы көтөрүлүп, терме санат насихаттарын аткарса, келечекте Кыргыздын дастандарын аткарса деген ниетте ушул дисти дагы белек катары тапшырып коелу. Баракелде. Жонатан сыйлыгы құтты болсын, бар бол. Андан сырткары Жонатанга ошол сыйлыктарына кошуп, Кудай буйрса азыр комузду дагы өздөштүрүп чечип калды. Өзү таластын күйөө болгон үчүн, баласы болгондугу үчүн биз мында деле таласымдан баштап үйрөнүп туруп, биздин ошол уюштуруудагы жигит кыздардын атынан дагы Кудай буйрса Жонатанга ошо Германияга алып кеткен жакшы өрү комуз, Кудай буйрса эртең тапшырабыздар. Комузуңда құтты болсын. Бар бол. Сыймық Бейшекеев жана Самат Көчербаев